बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी मौ फिसिनानैबो नखर सामलायनो हायो मौ फिसिनानैबो सासे सुबुङा गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो मौ फिसिनायनि सायाव बाक्सा जिल्लानि उत्तर कुसियाव 1 नबेम्बरनिफ्राय 15 साननि थाखाय मोनसे फोरोंथाय बादाखौ बेखेवो आसाम प्रजुक्ति बिद्या आरो परिबेक परिषद आफादनि दैदेननायाव एबा हादोरसानि एनजिअ ग्रीन इनभाइरनमेन्ट ट्रास्ट फर्सनि दैदेननाय आरो ओनसोलनिनो मानास इकोटुरिज्म ससाइटिनि बानजायनायाव बे फोरोंथाय बादाखौ जागायो जिल्लानि सीमा ओनसोलनि सुबुङा बाहागो लानाय बे जथुम्मायाव मौ फिसिनानै माबोरै रांखान्थियाव गावखौनो सुंथानो हायो बेनि सायाव फोरोंथाय होयो उत्तर कुसियाव दिनैनिफ्राय 15 साननि थाखाय फोरोंथाय होनाय जागोन सोलोंनायजों लोगोसे सोलोंजाग्रा सुबुंफोरनो रोंगौथि बिलाइजों लोगोसे मौ फिसिनो बाहागोबो होनाय जागोन बे हाबाफारियाव आसाम बिगियान प्रजुक्ति बिद्या मावख'आरिनि समिरन कलिता तत्व आरो प्रजुक्ति बिद्यानि उत्पल दास बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि एनजिअनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो बीकीपिंग ट्रेनिंग হৈ আছে পষেকীয়া 15 দিনৰ কাৰণে আৰু আমি আগবেলা আমাৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে সেই পাৰ্টিচিপেণ্টখিনিক আমি আগবেলা থিয়ৰী ক্লাছ কৰোঁ বি কি বস্তু ইয়াক আমি কেনেকৈ কেপচাৰ কৰিম আৰু ইয়াত সকলোৱে ট্ৰেডিশ্যনেল বি কিপিংটো কৰি আছে আমি আহিছোঁ তেখেতলোকক মটিভেশ্যন ক্লাছ দি তেখেতলোকে চাইণ্টিফিক বি কিপিং কেনেধৰণে কৰিব আগবেলা আমি সেইখিনিৰ ওপৰত থিয়ৰী ক্লাছ কৰোঁ আৰু সেই থিয়ৰী ক্লাছখিনিৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি পিছবেলা আমি তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডলৈকে লৈ যাওঁ এয়া আমি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত মৌ ধৰি আছোঁ আৰু আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টখিনি আজি ধৰি আছে যে বিভিন্ন পজিশ্যনত মৌ থাকিলে শিলৰ ফাগত থাকিলে গছৰ ফুৰুঙত থাকিলে আমি কেনেকৈ ধৰিম ৰাণীজনীয়ে দুখ নোপোৱাকৈ আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলিটো আমি ডেষ্ট্ৰয় নকৰাকৈ আমি চাইণ্টিফিক বক্সলৈ কেনেকৈ আনিম সেইখিনিৰ ওপৰতে এতিয়া কৰি থকা হৈছে কিমান দিন হ'ল আজি এই ট্ৰেইনিং দিয়া আজি আমাৰ 3 দিন হৈছে 3 দিনত কিমান মৌ ধৰিলে আপোনালোকে আমি 3 দিনত 4বাৰ মৌ ধৰিলোঁ এতিয়া কিমানজন পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ গোটেই গ্ৰুপটো আহে আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে 20 জন হয় আৰু গোটেই গ্ৰুপটোকে আমি লৈ আহোঁ আমি আৰু ইয়াত মানে বিটো ইয়াত এভেইলেবল একচুৱেলি সেইটো কাৰণে আমি প্ৰতিদিনাখনেই আমি ইভিনিং কেপচাৰিঙৰ এটা আমি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ ৰাখিছোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738